हेलो फ्रेंड्स जेबी मिक्सचार यूट्यूब चैनल सकलोके स्वागतम जानाइছো। सो मोर नाम बिटू छेत्री, मोर घर डिब्रुगढ़ मराणत। सो एटू मोर यूट्यूबर प्रथमটো भिडिओ है। जदि किबा भूल है प्लिज कमेन्टत जनाइ दिबो जाते मैं नेक्स्ट भिडिओ अलप भालके बनाब पारो। सो आज मैं गई आसो टेङाखाटर तेलपानी नाहरनी। सो जाऊँते बुढ़ीडिंग नदी पार हो যাব লাগে, नाव पार হ'ব লাগে। बोलक आज आपनालोকক देखाम मैं नाव केनेके पार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं, जान मेरी जानी पर यह सब की धुनिया जगह। ये हल बुढ़ीडिंग नदी आग्निबाड़ी বুলি কয়, आग्निबाड़ी घाट। इतना नावत पार हूँ। आगते नावखনত मेचिन लगोৱা आছিলে, আজি এতিয়া मेचिन लगोৱা नावটো বনাই আছে। सो এতিয়া বৈঠা মাৰিয়ে পাৰ কৰিব। এতিয়া নাওটো হিপাৰলৈ গৈছে, হিপাৰৰ পৰা আহিব আকৌ এফালৰ পৰা সিফালে যাব। এটাই নাও আছে। पानी শুকাই পিনে बहुत শুকাই গ'ল पानी। নহ'লে এইডোখৰলৈকে पानी হয়, এইডোখৰলৈকে। महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नी, हाय सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना, बिना तेरे मैनू मिल भी सजा, हाय सजना जी तेनू बाहां विच भर लूं मैं, होना कभी मुझसे। तो आपनालोके देखिले এই মাত্ৰ নাও পাৰ হৈ আহিলোঁ। আৰু এইটুকুৰা চব গোটেই বালি বালি হৈ আছিলে আগতে, আজিকালি চব ঘাঁহ হৈ গ'ল। আৰু এইফালে শাক পাচলি কৰিবৰ কাৰণে টেঙৰা ভেটি থৈছে। আগতে এইবোৰ চব বালি বালি হৈ আছিলে। আমি সৰু হৈ থাকোঁতে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহিছিলোঁ, ইমান দূৰ গাড়ী নাহে এইফালে। তো আজিকালি চব ঘাঁহ হৈ পিনে এইটো अरे कहना क्या चाहते हो? জংঘল হৈ আছে। আৰু এতিয়া আৰু 3 কিলোমিটাৰমান গ'লে পামগৈ। আৰু অকলে আহিছোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বহুত অসুবিধা হৈ আছে। এটা হাতে বাইক চলাই আছোঁ। আৰু চব কেনেকুৱা জংঘল ৰাস্তা, বাঘো ওলাই ইয়াত। এই কুকুৰ ওলাইছে দুটা, বাঘটো ওলোৱা নাই, কুকুৰটো ওলাইছে দুটা। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। আৰু চক কাম কৰিবলৈ মানুহ যায়। এইফালৰ পৰা আমাৰ মোমাই ঘৰৰ ফালৰ পৰা সিফালে লেঙেৰিলৈকে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যায়, কমচে কম 10 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি যায়। আৰু এতিয়া কামৰ পৰা ছুটি হৈ আহি আছে। এইটো হ'ল বুঢ়ীডিং নদী। ইয়াৰ পৰা নাও পাৰ হৈ মই পালোহি, আৰু অকণমান আৰু 1 কিলোমিটাৰ গ'লে মোমাই ঘৰ পাই যাম। আৰু বেছি ভিডিঅ' নবনাওঁ, এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু যদি এইটো চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে চ' প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব। এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়, আপোনালোকক কৈছোঁ আগতে। যদি কিবা ভুল হয় প্লিজ কমেণ্টত জনাই দিব। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप।